Afrika Borwa ke bompodi ba CAF Champions League basadi maemong a sehlopha ebile hape ke bompodi ba Africa Cup of Nations basadi mme wale re buisana le dibapadi tse bileng le kabelo dithonamenteng tsena leng Andile Dlamini ham eo leng sithibathibane sa Banyana le Sundowns Ladies le Boitumelo Rabale eo leng sebapadi se bapalang hare sa Mamelodi Sundowns Ladies re ala amola itabeng tsa Sesotho Boitumelo le Andile Boitumelo ha qala ka wena CAF Champions League in chai papading tsa basadi Afrika mme le sehlopha sa Afrika Borwa le ba pelo hapa mohope ona e ka ba katleo ya luna e bulela eng ho bokamoso ba basadi papading ya bolo hapa mohope wa CAF o bulela hore bolo ya basadi Afrika e ntse e tla e hola hanyane ha re tlo re shebile go tswa gale ho ntsina dipapadi tsena tse kang tsa bo CAF kapa dithonamenteng tsena tse kang tsa bo CAF. Mohlomong ha re sheba ke diphephetso di feng tseo ka reng phomong le dibapadi tsa basadi hangata le kgahlametsana le tsona ke support e batlang sa lekaneng ya batho ba bonna but so far ntse tsamaya hantle ga fumana support na hulukile Andile ha re a kitla ho wena umpudi wa CAF Champions League ibile hape umpudi wa AFCON e ka ba o ikutlwa jwang thank you for inviting because they are whole I don't really express jwang mara ke leboga morena Jesu for mpha for mpha Sivete sa give up so ke thabya ho jwale wena o bile o le sithibathibane sa Banyana o bapetse hantle mo o bile wa kgetwa o le goalkeeper ya tournament ka ofela se bolelang hore Africa se kopane goalkeeper e tswang pele e ka ba seo se reng ho wena kapa ke eng e o thusa hore o fihlelle boemo bo Andile la mathomo neng ka se khone ho thola goalkeeper of the tournament is the teammates aga the technical team the support e ke thotseng from association the sponsors arena sa so ke thabya ho hore ke thole goalkeeper of the tournament e hore re direkile habima goalkeeping department le Kailen le Rigel le goalkeeper coach Cameron Cox hape e hore ke nako excellent organization and ke thabetse haholo no ke nako ya hore ke bere ke bima hape hore ke be consistent e ka ba tshebedisano pakeng tsa di defenders mo la go Banyana e jong yona di defender ka tsa ka le nna re bere ka bima haholo ba mmakela haholo that's why o tholore le nna mmere kwa ka o ba simple because bona ba nlwanela mo pela ka so abanya ke next so tsebetsana ya rena e monate hampe auna ba re ke Great Wall of China yes Afrika Borwa e ntse e keteka tlholo ya Banyana mme ho na le bana ba bangata ba ntse ba shebile hore ka sa sileleng ke batla tshwana le Boitumelo ke tshwane le Andile ba palle Sundowns Ladies ke yo Banyana Boitumelo wena mhlomong bana ba jwalo ba shebileng ho luna hore le bona ba tshwane luna go sane o ka ba khothatsa ka horeng nda ba khothatsa ka hore ba le mamello and ba tshapane sport sena sa bolo ba ke Banyana sa ke di challenge tse lore ba tla ba kopana le tsona tseleng ba be le passion wena Andile ya ha khothatso ho bona o ka reng ba ska dinela motho a ba botse hore ba ka se khone ba tiye ba mamele batswedi ba bona le di-coach tsa bona cause ba na le experience ba tseba go itsalang le teng ba bale because football in nyaka o be le di-ideas in nyaka o be creative and o tlo kgona ho ba creative if o na le knowledge so nka ba botsa hape hore nothing comes easy in life. You need to work hard, extra hard. Even high team ya hawa jala fela but luena ka buena o tso sing
or after class you tsamaye o trainela if team ya hao train to better your skills. Yes. Boitumelo ke utlwa ka sekolo ke tsatsi la tswalo. Sehlopha sa Sundowns Ladies ke utlwa go se Durban. E ka ba le etsa ye mo Durban? Re tla go bapala sa qualify o ya Chafong. Okay, ke dipapadi tsa COSAF. Bana beso re le ditaba tsa SABC tsa Sesotho re lakaletsa tsohle tse ntle le basadi ba Afrika Borwa le tshware jwalo le tie dipapading.